Ok, dragi ljudi, pozdrav svima. Znam da vas ovdje ima iz svih različitih zemalja. Dobrodošli na ovaj video koji se u stvari zove konvergenzija mogućnosti. Večeras će biti clearingzi i objasnit ću šta je to i šta to može da bude kao doprinos vašem telu, vašem životu. Puno vas ima ovdje koji već radite alate i koristite alate Access Consciousnessa, tako da sigurno znate o čemu pričam. Ja sam Vladica Đorđević, voditelj više od 15 godina. I znači pozvani ste na 3 dana besplatnih clearinga i na kraj ovog videa imat ćemo jedan kratak energy flow ili energy pool. I sva ova 3 dana, to je moj poklon za vas, kao jedna početna kreacija 2026. godine. A također je poziv za moj dolazak i susret uživo tokom narednih mjeseci. Dolazim za Portorož gdje ćemo imati temeljni seminar, a isto tako imat ćemo jedan well-being dan gdje ćete moći da probate barse i isto tako da doznate malo više o vašem zdravlju i ovo novo što ja radim sa test baziranim suplementima. Ujedno ovaj snimak je isto i poziv da dođete na 21 dan koji počinje 1.2. I to je 21 dan gdje ćemo imati pitanja, meditacije i energy flows. I to ću malo demonstrirati večeras kako to izgleda. Dolazim isto i za Srbiju. Naravno, dolazim za Zlatibor 2.4. gdje se veselim da budem na jedno neobično mesto, da vodim temeljni seminar, a dolazim naravno ponovo i za Samobor, dolazim i za Zagreb. Nisam još datume sve sredila, znači prvo se vidimo u Portorožu, krajem marta, posle se vidimo u Zlatiboru, na Zlatiboru. I naravno, gdje još želite da se sretnete, jer ovi susreti su u stvari prostor stvaranja. Ok, šta je konvergenzija mogućnosti? Da li ste se možda pitali i zašto da čitam baš te clearinge? Izabrala sam za večeras nekoliko tih clearinga koji su formirani od osnivača Access Consciousnessa, Gary Douglas i Dr. Dain Heer. I reč konvergenzija, to znači kada idemo zajedno ka istoj meti, kada slaganje i kretanje ka zajedničkoj tački mogućnosti. Znači radi se o nekom zajedništvu, radi se o nekoj otvorenosti i da primamo mogućnosti. Ako vi želite da ovaj svet bude drugačiji i ako vi lično želite da nešto bude bolje, morate, molim vas, prestati da funkcionišete iz odvojenosti i kontrole. I krenite da funkcionišete iz konvergencije mogućnosti, gdje promjena nije individualna borba, nego je jedno stvaranje svesti. Ako nikada ranije niste čuli za clearinge, ne morate da znate ili da ih razumete. Dovoljno je ako ste voljni da budete prisutni, da se opustite, osjetite vaša stopala na pod, stavite slobodno ruku na svoje telo, osjetite telo u vašim rukama i dopustite sebi ovih 20-30 minuta, koliko god ovo traje, da mene u potpunosti primite, a istovremeno primite energiju od svih ljudi koji su se registrirali pa se nisu pojavili, a koji su se pojavili večeras na ovaj Zoom i svi naknadno koji ovo gledate, jer svi smo mi povezani. I cilj svega ovoga nije da dobijemo nešto iz spolja, nego da pristupimo sebi
svom znanju, svom percipiranju, svom primanju i da budemo u toj prisutnosti konvergenzije mogućnosti ne samo za nas, nego i za celu planetu. Ok? Tako da li ste voljni? Šta je to? To je u stvari jedan poziv. Ja vas pozivam na jedan poziv gdje postoje drugačije mogućnosti da gledate jednu situaciju. Puno puta gledamo jednu situaciju iz jednog smera. A što ako postoji sve mogućnosti? U Accessu mi kažemo da većina nas funkcionišemo iz realnosti koja se zove masked reality. Masked reality bazira se na materiji, na energiji, na prostor i na svest. A mi vas pozivamo da bivate, znači da imate balans bića, da bivate vi, što vi ste energija, prostor i svest. I u toj realnosti ne funkcionišemo kroz kontrolu, kroz projekcije, kroz čekanje, kroz napor, već kroz prisustvo energije i izbor. I kada se više ljudi i jedno kolektivno bira iz tvog prostora, mi zajedno kreiramo jedan novi svet. Jer jedna osoba može da promeni život, može da promeni svet. I pitanje je za vas, da li ste se ikada pitali šta ja mogu biti, šta ja mogu biti primiti i koja je drugačija realnost moguća za mene da ja sada izaberem. Ako sebi niste to još dozvolili, da budete taj kapacitet bez umanjivanja, bez prosuđivanja samog sebe, zaista šta bi sve bilo moguće? Eto, krećemo. Šta bi sve bilo moguće? Šta je još moguće? I koje su beskonačne mogućnosti da ovo veče bude prava čarolija za vas? Tako, namesti se, sedni udobno i krećemo. Stopala na pod. Ako hoćeš zažmuri, ali ne moraš. Samo me slušaj i prati i dopusti da ova energija kreće kroz tebe i aktivira nešto što će ti kreirati promjenu. Koju realnost izbjegavaš kako bi eliminisao konvergenciju mogućnosti kao izvor promjene sveta koji zaista možeš biti? Sve što to je, hoćeš li uništiti i dekreirati? Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. Koji izbor ste napravili koji drži konvergenziju mogućnosti na dovoljnoj distanci da nikada ne moraš da se odrekneš ograničenja? Sve što to je, hoćeš li uništiti i dekreirati? Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. Koliko vas je posvetilo ogroman deo svog života tome da budete mest univerzum? To znači materija, energija, prostor i vreme. I da živite to kao istinu i svoju realnost. Sve što to je, hoćemo li to uništiti i dekreirati? Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. I još jedan put. Koju realnost izbjegavaš kako bi eliminisao konvergenziju mogućnosti kao izvor promjene sveta koji zaista možeš biti? Sve to, please, uništi i dekreiraj. Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. Koji izbor ste napravili koji drži konvergenziju mogućnosti na dovoljnoj distanci da nikada ne moraš da se odrekneš ograničenja? Sve što to je, hoćemo li to uništiti i dekreirati? Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. Koliko vas je posvetilo ogroman deo svog života tome da mest univerzum, znači materija, energija, prostor i vreme,
živi kao istina tvoje realnosti. Sve što to je, hoćemo li to uništiti i dekreirati? Right or wrong, good and bad, put and poke, all 100, shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. Za svaki aspekt realnosti koji ne funkcioniše, ti praviš od toga konvergenciju sa mest realnošću, umjesto konvergenciju mogućnosti. To je ono što te navodi da veruješ da moraš da kontrolišeš sve i svakoga da bi kreirao nešto drugačije. Svugde gde nisi voljan, gde niste voljni da zatražite drugo što ti je konvergencija mogućnosti, što znači da više ne moraš birati kao i svi ostali iz ove realnosti, hoćeš li, molim te, to uništiti i dekreirati? Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100, shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. I sad opusti se i vrati se negde u tvojim mislima, u život i seti se, molim te, za trenutak, 3 trenutka, kada ste znali da ste bili zaista vi. Kada ste bili u takvoj lakoći postojanja, baš onako kako vi jeste. 3 trenutka gde ste bili bez prosuđivanja, u potpunom miru, sa radošću samog življenja. Da li ste primetili da se tada okolnost oko vas promenila? To je čarolija i to je konvergencija i kreiranje vaše realnosti. Posle ovog seminara zapišite ta 3 trenutka, jer to će vam pomoći da zaista izaberete da budete i birate nešto drugo. I koliko vas ovdje ima što biste birali realnost čarolije, magije, misterije, beskonačne mogućnosti. Sve što ne dozvoljava da to izaberete i da to budete vi, hoćete li, molim vas, uništite i dekreirajte. Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100, shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. Koju energiju, prostor, svest, izbor možemo mi, naša tela, da bivamo sad, u ovom trenutku, da aktualiziramo konvergenciju mogućnosti i kreiramo realnost čarolije koje u istinu jesmo. Sve što nam to ne dopušta, right and wrong, good and bad, put and poke, all 100, shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. Sve što ste učinili da izbegnete realnost čarolije, realnost mogućnosti, hoćete li to sada uništiti i dekreirati, molim vas. Sve što to ne dopušta, right and wrong, good and bad, put and poke, all 100, shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. Koja energija, prostor, svest, izbor možemo mi, naša tela, da bivamo, da aktualiziramo konvergenciju mogućnosti i kreiramo realnost čarolije koju zaista jesmo? Sve što to ne dopušta, times a gazillion, hoćemo li uništiti i dekreirati? Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100, shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. Sve što ste učinili da izbegnete realnost čarolije, hoćete li sada uništiti i dekreirati, molim? Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100, shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. I sad se samo raširite u prostor i zatraži da dobiješ osjećaj i zatraži lepotu sveta koja nastaje kada prihvatimo i primamo konvergenciju mogućnosti. Zatraži to i, molim te, reci u ovom trenutku da to ću sada pomnožiti godziljen puta, 100.000, milion, bilion puta. I onda u svojoj glavi kaži za mnom: sve mi u životu dolazi sa lakoćom, radošću i slavljem. Sve mi u životu dolazi sa lakoćom, radošću i slavljem. Sve mi u životu dolazi sa lakoćom, radošću i slavljem. Sve mi u životu dolazi sa lakoćom, radošću i slavljem. Sve mi u životu dolazi sa lakoćom, radošću i slavljem. Sve mi u životu dolazi sa lakoćom, radošću i slavljem. Sve mi u životu dolazi sa lakoćom, radošću i slavljem. Sve mi u životu dolazi sa lakoćom, radošću i
slavljem. Sve mi u životu dolazi sa lakoćom, radošću i slavljem. Proširi to u svim smerovima. 350.000 kilometara i više. I poveži se u ovom trenutku sa 350.000 ljudi koji čekaju tvoju povezanost. Sve što učiniš i sve što ste učinili da izbegnete, da pobegnete od realnost čarolije, hoćete li, molim vas, sad uništiti i dekreirati? Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100, short boys, povats, creations, basis and beyonds. Koja energija svesti prostor, svest i prostor, magija, čarolija, misterija, beskonačne mogućnosti možemo mi i naša tela bivati. Da aktualiziramo konvergenciju mogućnosti i kreiramo realnost čarolije koje zaista jesmo sad za beskonačnost. Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100, shorts, boys, povats, creation, spaces and beyonds. Osjeti svoja stopala na pod. Osjeti svoja stopala na pod. Što to znači energija teče? Čuli ste kada kažu gdje fokus ide, tamo ide tvoja energija. Ako zaista želiš da ispuniš i da imaš i da bivaš istinsko ispunjenje u svom radu, u ljubavi, u karijeri, u tvojoj misiji gdje si ovdje krenula, potrebno je da koristite energije. Jer je sve u univerzumu energija i ta energija oblikuje naš život. Čak i nauka danas to potvrđuje. Zato vas zovem na 21 dan kreacije koji počinje 1.2. Na temeljnom seminaru pričamo o tim energetskim protocima, te objašnjavamo te razlike i koji su benefiti za tebe. Imaćeš drugačiju vibraciju, imat ćeš povećanu vitalnost, stres će se smanjiti, meditativan ritam života i bolje ćeš kreirati sve u svom životu. Tako da se sada spremamo za jedno povlačenje. Osjeti kako se opuštaš sve više i više. Ako želiš, možeš slobodno da legneš. I sve što ti ne dopušta da koristiš ove energije za kreiranje svog života, uništi i dekreiraj. Right and wrong, good and bad, put and poke, all 100, shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. Izaberi ovaj trenutak sa mnom da se opustiš i da primaš. I otpusti misli i potrebu za kontrolom. I samo posmatraj šta je lako, šta nije lako. I sve može da bude tu u isto vreme sa onim što jeste. I sad za trenutak usmeri pažnju na svoje telo i dozvoli svoje svesnosti da te opusti. Toliko dana provodimo u forsiranju, u kontroli, u projektovanju, u očekivanju, u jurenju i ništa ne dozvoljava energiji da teče. Samo se opusti. Sve blokade koje su prisutne u ovom trenutku, da li ste voljni da ih otpustite i da ih šaljete dalje, makar za sada. Samo sad reci da. I sad ispred sebe postavi tu energiju, ispred sebe. Kada bi birala, kreirala, živela život koji želiš, osjeti ga. Koja se energija osjeća sada u tvom telu? Da li je lagano, prijatno, senzualno, živo, ispunjeno, sa zadovoljstvom i prisutnošću? Kakav posao imaš? Koja je to energija? Tvoje financije, tvoj dom, tvoja ljubav, tvoji odnosi. Kakva je to energija? I sve što ti ne dopušta da to percipiraš, znaš i bivaš i da to živiš kao konvergencija svog života, hoćeš li uništiti i dekreirati?
Right and wrong, good and bad, bottom book, all 100, shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. I sad kreni i vuci energiju, samo vuci energiju iz celog univerzuma ka sebi i ka toj energiji ispred tebe. Vuci energiju i dozvoli tvoj energiji da prolazi kroz tebe, ispred tebe, oko tebe, iza tebe. I molim te, još jedan put, bez napora, bez kontrole, samo sa dopuštanjem. I sad uzmi svu tu energiju i vuci je moćno, još jedan put, prema tebi, kroz tebe, ispred tebe, iza sebe, ispod tebe, iznad tebe. I uzmi je sada svu i šalji je iz tvog srca svim ovim ljudima koji su večeras na Zoom. Svi oni koji su se registrirali za ovaj Zoom, za ovaj video. Svi oni koji su u tvom životu sada, koji su tebi dragi. Svim onima koji će tek doći. Svim onima od kojih ste se udaljili. I dozvoli da energija obilja lakoće i povezanosti dotakne svako živo biće. Ovo je moj poziv za tebe da ne budemo više odvojeni, već da budemo deo univerzuma energije u kome je sve uključeno. Sad samo uzmi jedan duboki udar, izdah i samo percipiraj promjenu ovih pola sata u tvom telu. Da li je bolje? Da li je ekspanzivnije? Da li percipiraš suptilnu energiju koja trenutno sada komunicira sa tobom? Da li se nešto otvara? Da li je opuštenije? Da li su se ramena spustila? Šta sada primećuješ? Da li imaš osmeh u srcu? Možda suzu koja otpušta i olakšava tebi i nama svet. I sad kreni vuci još više energije ka sebi i posle vrati je, flow, da se poveže sa svima, u svim prostorima, bez granica. I završavamo sa velikom zahvalnošću za sve što se već pojavljuje u tvom životu, za sve što dolazi i za onu energiju koja ti jesi, za dar i za mogućnosti što ti postojiš na svet. Hvala, hvala, hvala. Hvala svima za večeras. Ovaj video će biti dostupan svima, bit će dostupan i onima koji se nisu za večeras registrirali, a sutra i preko sutra samo za vas koji ste se registrirali. Idemo dalje i šaljite slobodno svoja pitanja, da li postoji nešto što biste htjeli da izgleda drugačije, da promenite ili da vam ja budem doprinos i radit ćemo clearinge oko toga. Hvala, 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 hvala. Divni ste, obožavam vas. Ćao!